Che nus festivain la midada da Jon la noche del 31 de Dezember, sen vai nus ingraziar in tec ad el, Papa Silvester il prim. Ella è morts 331 ans suenter Christus, ad il Jon 1582, e il davos di Jon vegnius tuschaus nevend als 24 de Dezember, sin il di che ella è morts, paia als 31 de Dezember. L'enciata de Jon vegn festivada biapli dic, ed è fa caneras a una veglia tradizione. Ja dice von il Papa Silvester in prim vegnevi fac canera quella noche. La jaut veva tema de sperts naus, a quels leven el scacciassi l'enciata de Jon cun canera. Lu veniva quei fac cun cazzettes, trombetters e jombers. Pli tard, eines cents vegni tucai, a perde pi circa 2 cenons dati rachettes. Ozel di, sans ceclec che dat bo sperts naus, ma tutina ai la tradizione de fa caneras cun rachettes restada.